Usakuwa nini next week? Isinge. Wakele. Tuesday you get matukweli. Isinge timatuko kenda. Ende ni ukoli ambo nivenja usakuwa nini matukweli ni next week mbaswani. Ende itekila kwenda anza. Nige. Ona biyo ya siasa nenye ni usine nye ndio ngapi. Magozuri neta wena siasa. Serious. But ni wosio. You last election you said why ambie kuona ndalili sia mama nduve tukumela okundo azinto sia molembozo maybe agenya mana somo 2017 so mama 2022 iditweka kuikala twetela muzana wako na kula tumela tukone kula tusiyoka maondone maito na wanake nange na mubede ne mea wea nduve yo kilaba uineno eno ni bantu bana oba globi omama na buigo muno babo wajam the community me mone kata mato na ko dodea tabere kwenda kwenda nduve obanda koletwe ma nini maga ukwani ene ndini kwezo mpani veja ni no lile na I think andu aingi na ana biashara emonia mailusi sindu sio na mabinda mo ndo azuma nake ukiwe ni mwana ina abangitwa ike I think ina kita kwenda kuthozia wia lakini bandu bo maina yabo ni opponent kana mamundu yongi ene ndi kuthozia wia zin manega ara ko kubi kwanda mana kumela lelo ni mayanda mane yake mayanda mane yake mabinge ulongi unoka o supporters mamo tete mmayo ungenda koge mambo wane dia maina ko nene ndi ma ki opponent kana jau ene ndi mabu mana me sinduzu yumo kweka ju enda imwe abantu bange nenye ninonie mbe binda yune kala asala ya nduve Zingi tumituko asia mu onoka miva wasovera na umujanja tumaluko kati bingwa biasala utumaluko kati kibalwane balawenda kibalwane uteshuya kanda balabalozu kuisela no kwithia we mubingeka na wiliata uteshuya kana ngali ya kwiloleza nekobika with a meaningless na useless kwitha wena mutongo imosyo kutemugo ona wamuza kuwawe wa munewia na kuwasyo kawe batawia itakwanga hivyo so nyumbani uno vita tundu bane alabe ulikebela ne maulike alakula itekwya na yembe kwya na tukagoba ni yao go by the way nje vita kwiye ka personalize either is support route kakwaza tukamuba locha tukamwe either is support ile kakwazi ni tramazindie niwe naona ndivo ndike velo kwitya uzindi ne kulani uzinda kwize yes ona nije kitumi wewe kura ni siri yaku kura ni siri yaku ajo tati ya mpaka nulawaza pote ya ona ndiye lo ngutandira ngakunia woka ona lino ndiko ni support ngane lakini tiwa ngakunia kula ndo kura ni siri yakwa ninyi nezo nungaliwe kana liwa katika abudhi ya kunia kula badawe ni wewe ye musunjo aya mjuje ndawe there ndo anakwa ndiawe there lakini tawani tanawo ndiaza kuona lakini tanawo ni munini musunjo we mugugu muno mjinye ni morolongo alame kuitekebela ni mjanja Javis kama iba alame uzapoti Javis baba ngela ine tina wake ebinda ya musunjo ebinda musunjo we kugugu muno no atunga mbezi ya siasa enenge we kweli na ndwe moza kuona hii wewe ya mundu ngeme bala kine asiyetwe nuya bani beta unuwe tena guye ona unenga ngili unuwe we nuwe ngonengeta mutu ona mutu ndo na bela na bauta kitambi gubo nini mutu wakwa na ndo bangala ine tila wakwa tuzipigie su kumyangeti mae nibemba zia nibemba ngone uko wapi
Mulolongo wa muthugu muno. Munola wa tie secret ballot. Egereza muno. So na ndiki tumira. So baimana bo dimutanda nite go yakwa no ando bayandika mitandao ni president vinani nani is useless. Atu badutia ndika mundu mutandao ni wako. Kula yakuni siri yako. Tuyangone mwana ukona kula enda umaluke kuna kula loko ni asio kama ndo ni alama. Nani jo nanye bolveje bibi ndana sileti yako ni ungame. Kivila? Kana kuunga moto wanze ko. Baby ndai na thoketwe ni beba wa kuungama. Kivila kiba. Ya decide. We ne sia competitor. Ibele sia sio kitana. Kiba. Women rebu. Nonsense. Nenda okweji otongo. Atlanti nusi kwenda. Ona ruto nusinde uye bantu waise bekwenda na bekwitya. Kila mundu ando ingi no mende wenda lakini ikwitya ikuthina. Ni kuthina. Na okwitya go bekwitya na bekusinda. Bekunewa. Bekunewa. Mutu andaise kindu mwetilie. Na mwetilie no munengelelele. Yina kwene siletie. Waboke wabe wakwenda kwitya. Na thoke wanibe bajiu. Na thoke wanibe ba kwenda kwitya. I remember ya 20 na babu 2007 we. 2007. Naona na makivila kiti je nyamundo. 2007 ndivela yeyo itatu. Cha kansala MP na president. Yebinda yuyu. Ne dia silete kwete 2007. Ne 2007 ni wona silasia. No ke and yani uketia. Ngetia. Kindu kila ya tumiende etia. Ni kuona ngazi ya family. Ngazi ya family. Kwanza family ana. Kwanza family zina. Ula mundu nakwiye. Mundu siasa no itumiotia muka. Ni mukolabi. Reki. Be mundu na support ya 207. Na urabizia dozi yake wa umie muzia nathi. Ata buloti ya family zende. Ako anapeza siya campaign. Aye. Abetea minawa. Oza kwa ni wavela. Kula siya makuyada. Kiza na mana kila jatumia mita. Balawa waza kuwana na mwana ya na muka. Na mwetu wake. Aida kula hili. Na bale yake ya muka ya mwana na siya na siya gile. Na no amamiezi yonde ina musa kuwa. Ni kwezi wabeka muzeka hivo. Kamuna na yake bina ya kanu. Na kai ndai ati kuzuzu ya iswa beti ona niko kia mokanizi onako na kulo ile ni yake na ya gamze na kamuzeka kumbo kana ziana maina mukutea ate buloti mendi yani kama sababu all the people deserve no mamba luje aginde gebeti na ziana baka gebeti na ziana bala waza kuone aina kule ile ate buloti family zentini na adina kama mzee mwambaza nisika ina agelema pia nisika ameogwini aizo zioka dia batia abazoka ba ayoko ate vyu ekala abantu dawo nini ate buloti nayi waza ate family zentini bakiza kuoneka ngoyambi ito ya ustuleti Ujida tumiendo oredia. Lena tijelo na konge kundi mokibe tijiwa na ndetumi. Oba kindu jujuki o muka mukite akaubaloje. Ndo ne akula. Ayo na mwana ne kwito timbaka amba isela siago. Waizo manu? Kibetija kuno kite ki opponent. Kiki kwa opponent. Iwo ndola ni choto asi atobindie. Lakini kite ki opponent okebinde. Okebinde tino kula ni secret. Kula ni secret.